Ya, Kunjani Khehle? khona kunjani mfethu? Ya nokudala uzama ukungifonela finally ngifikile yimi lona Khehle. Amen. Yeah. Khehle konje lana sikuphi la? Sise 18 Avenue 540 indlu yami. Oh, ikuphi konje indlu yakho? Isowetho le? Alexander. Yeah. Ukhehle igama ubani yakho? Alfred Tembankosi. Alfred Tembankosi. Yeah. Mina ngu Mr X. Mr X. Ya ngifishe emanzini. Sikwazi kakhulu. Ngirame emlilweni. Ikwazi kakhulu. Ungazi kakhulu. Yeah. Khehle ngakusiza ngani namhlanje? Mina bengicela imoto yami ibuyela ekhaya. Nemali yami kule ndoda. Ngoba uhlulekile kunini from February. From February. Imoto ibuyilokhu ikoleka. Every time nayifika la uthatha imali. So uthatha imali kubantu abayi-3. Uthatha imali emfaneni wami, wathatha imali ku-driver unceda uye ebheki ukuyolanda izinkwa zabantwana nama-disabled. Wathatha imali ku-sister helper yami, something like 4.6 ayithathe kimi. Manje le mali ezingaka Khehle uzithatha kuwe kanti imoto ayilungi yini inkinga? Kusasa njalo nje kushoda lokho. Ibe yona imoto kanti kahle from the start yayifeki. Ayifanga le moto ibine nokho phela ihamba ngiselapha kuye ihamba ayithwalwanga. Manje mawuthi uyibheka manje esimeni sayo injani manje? Ayi imoshakele manje. Inethwa izimvula ishiswa amalanga konke zibonakele. Manje ukungabikho kwale moto lena Khehle kukulimaza kuphi wena? Ukulimaza ku-transport, ukungabi na-transport yokusebenza, yokulanda izinkwa, nokulanda nabogogo abangakwazi ukuhamba bazophaka la ekhaya ngoba ngiyapakisa la nali igama lami lapha lokusebenza. Mana-ke Khehle ngikuzwa uthi indaba yabogogo usho ukuthi nabogogo bobalanda ngale kari? Bengibalanda ngale kari. Manje njengoba le moto ingasekho ukwenze njani-ke manje? Kumiwe sengisizwa usizakele Nkosi lo phethe le ndawo ihlala abogogo nabomkhulu laba aba-abuse-wayo. Uyena kungisiza ngoba nami ngiyamsiza ngokudla la ngilanda khona ukudla ebheka. Sikhuluma nje lapha phakathi kugcwele izinkwa. Weli alihlali zihamba ngoba phela angeke ngifide amagundwane ase-Alexander. Oh, wavele i-Alex isahamba phambili ngamagundwane. Hawu ibhasi iyathopa. Ayathopa amancane namakhulu. Amanye azalela endlini. Hayi wena. Uthi uhlezi la liyazala lona. Liyazala. Hayi la amagundwane. Liyathopa. Manje Khehle ungibizeli uthi u-X akusize ngani? Mina ngibiza u-X ukuthi kubuye imoto yami la ekhaya. Ngoba ngibonile emsebenzini yenu eminingi eniyenzayo niyabalwisa abantu bese nithatha-ke nenqola niyilayisha niyilethe ekhaya. Yilokho sengizokwazi ukuzozilungisela mina la, hhayi ukuthi angazi kwaMercedes lo bengimupha isinkwa nje ukuthi adle njengomuntu. Ngikhuluma nomgodoyi nje. Kanti umgodoyi? Kanti ngikhuluma nomgodoyi akusimuntu. You see, akusimuntu total. So lo mgodoyi umnike malini? Almost 9 imali yakho bhala la. Ngibale ne? Ya yonke lo mali leyo. Imali lokho ikoleke efaka isikhwameni. Ya mana ngikuzwa uthi wena no bakhona abanye abogogo unokubalanda ngayo yona le kari elimele. Angithi manje imoto ayisekho. Nabo banyamale lokho. Manje udlala. Kuza labo bahamba ngeinsimbi zabo lezo. Badondoloze beze la ngibahlasela itulweni. Yeah. Baphake bahambe. Ayikho into engayenzi. Right Khehle. Apha amaphepha wakho sibona ukuthi le kare yakho. Amaphepha. Leyabhodi basengiphethe. Angazi mina iva. Maki. Leave that board Maki. Amaphepha wonke sileli bhodi lonke. Nalelo phepha futhi alizi. Ya. Manje uma kubani? Uma sizonceda la ekhaya. Ngiyambhadala. Oyena uyamhafa yena. Ngiyamhafa. Mara yena uyakunceda yena. Kakhulu wenza iwashini nokupheka.
angipheke lo munye umuntu uyena okwathi i-taste engiyidlayo and wena uhappy ngaye kakhulu 100%. and uyamphekela nangenyuku Uthola 1000 ngenyanga. oh no kufana no kulungile gedla singasafunani Bengisazoyikhuphula futhi. umkhuphusele liholo Ngikhuphule ngenze 1.5. ya ukuthi ukuphethe kahle time Ungiphethe kamnandi. ya ukuthi ukuphethe kamnandi Hayi. and yazi mangiringa ngaye ngiyakubona la uyachinja la ubabovu la mangiringa ngaye alright manje wena uready ukuthi singamngena lo mechanic uready ukuthi singaye Anything. Phehla uyabona ke mata manje umoperator kanjani masokhohlela kanje asivaye no yazena sivaye time yazini Hayi kwethela kuzophela. okay niyasivaye time Ya ngithi nekari yakwethela nayo. maceda uyiservice ilungu Ilungu. yeah no bafethu vatsema chief grand time ngizokuwe ngendaba yakamdala ma uyamkena umdala ungangitshelani ngomdala umdala and then so manje ngilinde ukuthi sithenge wonke amaphakathi ngoba imali ayikapheli kanti malini imali mayiphelele Emafi. Ni lapho yoport. bangikhokhe for ama-rings ne-top gasket set kuyi-4.6 ilo i-gasket set and then ilo ama-rings and bearings that was 5.5 so yiwo ama-rings and bearings esithile wona ne-engineering manje ngoba manje kumdala ucove 10k nazi phela wona imali ozicovile la lekhehla leli ene manje lekhehla leli lithi manje yeah angithi le mali le iyo ehlanganisa awusondele nga the money yeah to the way 10k yeah angithi is 4.6 plus 5.5 yeah iba yi-10,100 manje wayingaphumi ikari that's my question ayikaphumi manje ngoba imali ayikaphelile bekushoda i-1.3 yeah eyani-ke le ibe yi-5.5 ne wena kahle kahle uyangingisa manje uyamshayashaya umadala wena grandshap ye angimshayashayo umuthi inyuko nomadala uzama ukwenzani angimshayi ikare yakamadala iva ikhona awungikho ikhona awungikho asambe mna awungikho eish kwazi ukuthi mangisuka la uzilandele izinto lezi ngo4 sihlangane la ngoba le yakari ngiyayidonsa le yakari manje uzongena endlini ulethe yonke into yakamdala ngena naye epiloti enhle kona kahle kahle iplan yakho beyithini le moto lena bofuna ukuthi ize ibonele la bheka manje ukuthi manje senjani le car sebayayidroya le car lena ize la iso Hayi. manje sosenza ungcwele manje wena manje no in angisho njalo uthini awutsho njalo uthini angisho njalo awuvule le car le angisho njalo no angisho avule le car izela izivayela le car nginamanga uyithobile le car ekara izela izihambela andingivini nokho so kwamele sikhiphe itop check ukuthi inokho itop ikhona ukuthi ikhona la manje mdala nangu phela manje sakakhuluma njengomfundisi yena no le car izelana ngenokho yazini manje ini angazi nangu awumbuze mdala Exactly. lo muntu akekho umuntu engilwe naye Exactly. ngikhumbula futhi angikhumbula into ekhona ukuthi mina bengilinde nje ngithola amaphathi konke yenze le moto alright manje awuthami ibheka-ke kayi-2 le car lela ngiyayidonsa ngivana nayo ngicela unginike ilanga ngize ngizolanda inyuku yonke le nyuku umdala agaye yona ngoba ngokuya ngama wenza ngafokole la wena Wenza beni isiphukuphuku. wenze wena isiphukuphuku madala Wenza beni isilima. yo Yabona and ibhenzi yakho le yabona lo ungithole ngifunda iBhayibheli.
ibe sokade ngike eBhayibhelini ngabe kudala ngamgijimisa yeah abe kudala ekarise kazi yeah empela ngithole wena ngifunda iBhayibheli ngithole ngibhotela okwatile manje umdala manje sakakwatile manje ngoba manje uyangikhomba ibhuku nalo ibhuku ngithole ngibhotela kahle kahle into khona ukuthi imoto yami le kumele siqedele le moto angishodi ngemali ne manje ijithi ukuthi wena njalo uyale kuyo uyomsenga inyuku njalo uyale uyomsenga inyuku wayengalungi le moto mina bangifonela bathi ngizi angiyi umkhulu ngoba yakufonela bathi uzothatha imali uzothatha imali and wona manje uzihlelele ungafuni imali wena no angifuni imali angithi ngifuna ama-classmates awutshela amaphi lamapasi umkhulu yonke lento le umkhulu yonke lento le ayikhulumayo bafowethu ne sikhulume sonke mina nomkhulu sazwana kahle khona manje umkhulu yonke into ukhuluma udodi ma mani mdala mtshele ukuthi ukhulumani lo muntu ukhuluma yeah ukhuluma practice mani wena ma angikhulumi kahle right ukhuluma ke alright umadala uthi ucela amaphathi wakhe wonke owathengile ngoba manje lento elengayo ikaka ngamtshela mzambe wego letha lalela la lalela la umdala sakafuna amaphathi wakhe manje sakafuna amaphathi wakhe mawangekho ngiyale endlini kwakho ngiyodudula yonke into elapha yana yafuna kanjalo hlanyela yonke rubbish la ngitshela khona manje ngoba into engayithengisa lapha manje ekokoko igasket enginayo khona manje kumele ngilandele isikhakethi mali ikaskethi yes malini 700 mali ikaskethi malini ungabuza nawe malini full set yelothe is 4.6 iphi lo kaskethi ngine half ya igasket khona manje sone half manje nginayo igasket lapho ngifanele ngilande ezinye angithi bengifanele ngilande ezinye eksawuyekela ukuthula manje awulolu umdala manje kanti yini inkinga yakho wena yini yamxwaya lo muntu wena mina wena uthole ibanana wena Lady kume neliphu igasket set angithi ya igasket set iphuma lesibili iliphu zakhona ziphi manje kumele kube angithi le sakakhuluma ngehafu manje le gasket iphelela ngithi athi le awuthi lena ubani le intwana yami igwala le oh intwana yakho le igwala okay no yazini abe kudala kaqhaphaka lento Exautem asiye isolanda le gasket set kufanele ngizilanda ngithi mayiphelele imali yakho imali engaka ephumile uthi uthenga i-full set siyayicela ke i-full set kune half mara uthi uthenga i-full set kanti uthini kimi kanje except into ngena nayo endlini bekumele ngilande le half leya ngaphansi mase ngiyolanda lezi zinto lezi ezinye because ngifanele ngithola ama-rims nama-bearings ngifraza ukuthi uma ngisuka la uzilandele izinto lezi ngo-4 sihlangane la ngoba leya kari ngiyayidonsa leya kari manje uzongena endlini ulethe yonke into yakamdala ngena nayo epiloti ekusebafana gibela nabo asidlali la siyasebenza la wena kwala zwakala yini awusondele yini uyezwa manje ukuthi ubhayizisa umdala ubhayizisa udala kudala ngimele le kari imelwa yini kari yimi ngizala ngizochecka le kari ya mara kusizani ukuyichecka kuphela uyakhala umdala uthi ne yazini le ntwana yami igwala le ntwana hayi next ma uthi manje wena 4000 usho le no kunenye half yangaphansi wona ungenza isinayo wena yazi iphelele le yangaphezulu kunale yangaphansi iphi maziphelele bekumele ngiyilande nala maphasi amanye kumele ngowala engeke ngiye one by one lento ibhale 89 rand lento le 89 rand ya nayo lento ibhaliwe lento 89 rand lento le Victorians awuthingene awungene lapha mntana awuthingene ngibone la awusivumbule mntana avumbule lamaphathi eksentwana abalandele lapha yana usister ubani yena umbali wakuphi hayi ndodakazi yami leyo okay that's my daughter wenzeni ngale 9000 konto yenze kule moto le makhuluma inonsense yakho amaphathi akaphi lawo maphathi le ibile gasket ye 2 rand le gasket ye 2 rand le angimandle awume yeah uthini angangingezi sisitofa phela nayo khuluma njengendoda bese siyitofa nayo phela thina manje sizela isipani la ya tshela umdala ukuthi uthini anguza khuluma mfethu ngithi ngikhiphe 2000 manje ne 50000 2000 malini 2000 2000 yo yaleyo nto malini manje i2 cent leyo
50,000 manje le. Nginayo lapha endlini. Ngizokunikeza yona every month imali yakho. Uma ufuna yonke. So kusho ukuthi kahle kahle uzogaya i-2,000 manje uyabona mdala le next month akushaya ngenye i-2,000 next month akushaya ngenye i-2,000 iziphelele. Manje wena Peter ungithatha njengebhenki lakho mina or ATM yakho la udraw khona imali or la ubhanka khona imali. Mina ngilethe imoto yami la ngakutshela from the word go ngakutshela sisuka le moto kahle kancane awuyeke emlonyeni ungangena emlonyeni ngoba angeke uzuyimele ungangena emlonyeni ngakutshela from the word go ngathi imoto yami ngibona lamathuna agcolela ejardini ngathi angifuni ukuyiletha emathuneni ize lana igijima inenokho kuphela namhlanje sekuyisikorokhoro enye yamathuna la mina ngifuna imoto yami kuphela wena khuluma into ehlakaniphile mfethu yakuhlula le moto nama ngihlula ukuyilungisa ayihlulanga oyenza ukuthi ngihlula no ngakhulumi no kahle no musukudakwa manje musukudakwa uyadakwa manje yini lo isayinele la yini lo isayinele la imali le isayinele kahle kancane yini lo isayinele la 10,000 lela no it's 9,000 9,000 manje 9,000 yini 9 rand sashota enye engakanani wenzeni ngale 9,000 konto yenze kule moto le makhulumi nonsense yakho amaphatsi akaphi lawo maphatsi le ibile gasket ye 2 rand le gasket ye 2 rand le le gasket ye 2 rand ibhalweni le kunenye sangaphansi engaphansi isethi yakhona maseyiphelele ithi ngukhumbuzeke mfana wami ithi ngukhumbuze yabona lapho kwaGoldswagen lapha kwaGoldswagen ngithola mina i-factory price hayi nge-staff price angibonanga into engayitholanga lapha kwaGoldswagen ngama-rings iyo le ungayitholanga awuyitholanga iyipi le neyi angitayithula ama-gasket iyipi le 700 ngoba le 200 rand le iyipi le 700 i-gasket le pelele askisi Victorines it means quality angikhulumi nge-quality ngikhuluma ngeseti leni ngikunika yona engiyithenge kwaGoldswagen into engathonga kwaGoldswagen le 2,000 nikuringele kumdala akakwazi ukuyilungisa le kari imhlulile akuyi imali yakho uzilungisele yona finish machansana yazi le mali ama-pieces lapha endlini izawuphela njengamakinati izawuphela njengamakinati manje imali enjalo ayilunganga angishodi ngayo futhi ne-first place lapha ngiyaphakela lapha amabhasi no angifuni mfethu angifuni no angifuni yazi ngenzelani mina ngenzela ukuthi 2,000 uthathe mkhulu uzoyibusa yonke imali yakho uzoyibusa mshana khipha ibhuku lapho ubhale phansi ukuthi manje laphayana sakakhiphe i-2,000 mshana lalela ngicela ukuthi njalo nge-1 ne uze la kule ndoda le enhleke wena nge-1 down uyele kumdala angisho uphethe i-2,000 ufike uthi mdala nali i-2,000 ngiyehlisa laphayana kuleya 9 point something wena wenze sure ukuthi wena njalo nge-1 lana ubhalela umdala le mali ziphelele uyangi-understand in fact kumele uyikhiphe ngama-3,000 uzosheshe uyicede seyiphelile le mali uma wenze nje ngama-2,000 bhala phansi lapho ukuthi i-agreement yanamhlanje ithini and then before bhala uma engakhiphi whatever uyangibhelela ma ungibhelela mina ma ngifika ngidunisisa itraga laphayana singena la endlini sithatha yonke into ya ngalolo langa lelo wajampisa uyangifonela ya mina ngiza ngetraga phela wona uphethwe wonke amaphepha kaphelele and ayakuvumela ukuthi uthathe ya amaphepha waphetha ayakuvumela mdala right angiboleke i-ball pen awuthi ngicountinue sayenza lento mdala hayi le ntwana yakho igwala ayivayo iyolanda izinkwa ya igwala leli sula ntombazana bala le mali ntombazana uva upilolo awubale le mali ntwana iyangichopha kancane awubale le mali lapho alright awubhale lapho ukuthi today's date igama nesibongo ngubani Alfios yehlike entabeni uze phansi inkinga yakho iyi-1
ufika lapha enezinkweni komdala uyamsmooth talk uyamshaya umdala ugaya inyuku mara isipani simile nayi ijiti yakho ngaba ngikho la mina baba yazi hayi ukuthi yini mkhulu yonke into mina isibongo igama lami uPeter kaHlongwane. Peter Hlongwane paid 2,000 today. Mkhulu yonke lento liyenza azongibizela ngamakhemera. Peter Hlongwane paid 2,000 today. Lawo manqamnqam yiwo lawo khipha ama-piece. Remaining balance 9,000 uliza ama-piece 9,000. Remaining balance 7,000. Yenzeni-ke lawo ma-piece. Every month installment is 2,000 until the following amount is complete. Lawo ma-piece lawo. Yini oyenzeni? Imali uyibonile? Imali? Yeah. Ngiyi-7 uthi uzoza laphana azohlephula futhi. Iziphelele. Yeah. So imoto ngiyayikhipha manje? Yeah, right. Ibeledla nje. Yeah, then ifake ijaji phakathi. Right, imoto yaphuma. Ngihamba kanjena. Ayisondele truck. Yemthatha. Manje uzizwa kanjani manje? No. 100%. Yeah. 100%. Ngibambe ngesandla mdala. Yeah. Yeah, ngibambe mdala. Yeah. 100%. Yeah. Yeah. Na imoto igibelile. Siyabonga kakhulu. Since February. Yeah, uzizwa kanjani? Hayi ngizwa ngikhululeke kakhulu. Yeah. Ngikhululeke kakhulu. Ngibonga kakhulu ngapha indodakazi yami. Yeah. Eyona yenza ukuthi ngitholakale. Indodakazi yami. Okay. Ukuthi ngitholakale nemoto yami ngibuye ekhaya. Yeah. Ngibonga kakhulu sengathi nabanye futhi ngingabenzela kanjalo kulabo galakatshani lapho abafana nalo ibasize nabo njoba nisize mina. Thank you mdala. Bonga sisi. Sister, amagama akho okubonga kuleya camera. Ngiyabonga. So ngiyi-7 uzoza niyabhala phansi uyasayina iziphelele imali. Mangazanga ngiyangifonela futhi. Right, ngicela ukuthi ningene etruckeni. Amen. Thank you mdala ne. Okay mfowethu. Thank you. Hallelujah. Thank you mdala. Manje ngisemkhuluma ngenyama noyedla kuhlenyama. Lapha kuwa ngisho manje kunezinkwa lapha. Siya lapha masuka la siya lapha ku. Yeah. Ora mzansi. There is no way ukuthi umuntu angaba namaphepha bese mina ngihluleke ukumsiza. Na uhleze ekhaya lapho khona into yakho ikusambodi. Ungadlula ikhehla. Ikhehla la ibukela imoja lapho.